Danas je 31 dan do takmičenja na men fiziku i danas je ponedeljak i danas radim najbitniju partiju, najbitniju mišićnu partiju za men fiziku. Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi vlog. Evo, kao što smo rekli, 31 dan do prvog takmičenja. Da vam kažem kako napreduje definicija, odnosno pripreme, ne znam šta da vam kažem, uglavnom, to je normalno u toku priprema da se u jednom trenutku osjećate super, pogotovo kada je pumpa, kada imate dan sa više hidrata, a potom kada ste malo prazniji, onda gledate, mali sam danas kao. Držim se plana koji sam napravio kada je u pitanju ishrana, kada je u pitanju trening, veoma sam zadovoljan, imam 3 kile više u odnosu na prethodne 2 pripreme u istom periodu, što je jako super. Naravno, ne idem previše nisko sa procentom masti, bar ne na prvo takmičenje, pa ćemo vidjeti. Čekamo Srkija, treniram u ovoj teretani Top Sport gde sam trenirao sigurno godinu, 2, uglavnom sa Srkijem, tako da ponedeljak je i nadam se da će to biti neka tradicija naša da zajedno treniramo jer je u pitanju leg day. Zato sam se našalio na početku kada je men fizik u pitanju, leg day, najbitniji dan, a stvarno jeste, noge su temelj, kao u kući temelj, tako da to je to. Čekamo Srkija i krećemo sa treningom. Evo, vata me malo nostalgija kada dođem ovde posle toliko vremena. Baš onako old school teretana i ovi radijatori i sve to što daje tu draž old schoola. Pogledajte ovu spravu. Ovde možete raditi bench press, možete raditi i potisak sa čela, znači za triceps. Ima i ovih starih tegova sa manjim prečnikom za šipku, znači manji fi. I to su nabijene, ovo recimo ima 20 kila, baš izgleda malog obima. Tako da, zaista super teretana i uvek volim da vidim teretanu da ima ovakve neke momente da probudi, da ima taj old school, da probudi zver u tebi, ne da bude sve onako perfektno, sve čisto. Mislim, neko i to voli, to je skroz ok, ali ja lično više volim da onako malo probudi zver u tebi. Pogledaj obučice. Šteta što ne radimo ruke ili tako nešto, ali danas ćemo da radimo leg day. Mi je jako bitno sa leđa kada radim posing, taj Christmas tree, odnosno jelkica, znači da bude onako izrezano. Mogu da radim leđnu ekstenziju, a mogu i mrtvo dizanje, više ponavljanja, tako da ću se fokusirati da pogodim, da izolujem taj deo koliko god je moguće. Ok, čekam Srkija. Vodorano, jel? Za YouTube? Pa, YouTube, da. Ja ću raditi isto tako. Bro! Bro. Da. Ovaj drugi sam više na 5. Malo više iz kukova.
I evo ljudi, došlo je vreme da izvučemo pobednika giveaway-a, 4 majice koje poklanjamo sa stranice Evolte Brand. Tako da sam odlučio to da snimim za vlog i da snimim kako izvlače pobednike. Znači nasumično, bile su dve opcije, da li da radimo klasika kao što svi rade, znači tagujte 2 prijatelja u komentarima, lajkujte sliku, zapratite stranicu i tako te neke puno tih koraka. Mi se odlučili da to bude samo share na story i to je to. Mi sad nemamo opciju da, to jest ja nemam sad opciju da ubacim sve te storije sa Instagrama i da nasumično izabere nekog pobednika, tako da ću ja nasumično jednostavno da izaberem i da vam to snimim, jer bliži se polako 9 sati, mi smo obećali da će u 9 sati biti izvlačenje pobednika, a ne sam da sačekam da prođe 9 sati, jer tad će proći 24 sata od sinoć, kada smo u 9 objavili taj giveaway, tako da ne želimo da neki story isteknu, jer story na Instagramu traju 24 sata, tako da kako bilo sve maksimalno ispravno kao i uvijek do sada, sad ću to snimiti kako to biram. Evo ovako ljudi, sada je, ovo moram iz prvog da snimim, 8:59, znači u 9 smo juče objavili nagradnu igru i dok se to objavilo na story, posle već 2 minuta, 3 minuta, znači u 9:23 je već prvi share bio, tako da imamo još 2,5 minuta. Uglavnom, ovako, imamo 36 poruka ovde i 30 i 52 u zahtevima, sad sam to sve prebrojao. Tako da 2 majice ću da izaberem od ovih ljudi i 2 majice, odnosno 2 pobednika od ovih. Tako da ajmo prvo da ukucamo ovih 52, znači ovdje ukucamo random.org, to je sajt, od 0 do 52 i sad idemo, izaberemo broj 38. Znači sad sam ušao u ove zahteve, idemo redom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ovaj je pobednik Infinity Graphite. Sabiram opet generate 41. Dobro, on je bio Infinity, bio 38, znači on je bio 38, pa nastavljamo dalje. 39, 40, 41. Ivanov Marko, donja crta. Idemo dalje, znači sada kucamo 36. Imamo još minut i po. I broj 2, a ovo će biti zanimljivo, vraćamo se nazad, samo da vidim da se vidi dobro ekran. General, 1, 2. Nikola Mirilo. To je to, samo sklonimo i tekst. I još jedan generate
Boli mi ruka je, ne znam šta snimam više, 21, znači on je bio 2, ajde da lepo fokusiram, znači on je bio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, čestitam! Otpala mi ruka, ljudi, to je to, evo 9:03, uspeo sam ovo da odradim, čestitam svima koji ste osvojili majice, poklonili smo dakle 4 majice, svi vi koji želite da obogatite svoju kolekciju majica posjetite sajt, dakle svi vi koji ste učestvovali u nagradnoj igri ste vjerojatno ovo pogledali, za ostale nije bitno da ovo gledaju, da ne gube vreme, ali mislim da ću sigurno u budućnosti isto ovako snimati, čisto da vidite, totalno zanimljivo i eto, sljedeći put bi mogao neki live možda da opalim, da li na YouTube ili na evolte Instagram profilu, tako da kad smo već kod live mogu bi stvarno neki live, da li iz treninga ili neki Q&A da odradim. To je to, hvala vam svima na pažnji što ste gledali ovaj klip, potrudio sam se i uživajte u ostatku dana. Ćao!